mafam asi akoi national highway 37 gi bypass hari mafam aduni si ISBT rom dagi changa ga leiba bolju changom mafam aduni amsugi akoi ga amsugi mari lena boja sina akoi amsugi kari famnu ji bai birisa Ozai Lakhipur District Committee ke President ngasi bolju da puraiba item sinje food item sinje masi ising khaktara na ta atopa kai item jaw ising ga ne adugai di candle ga sabon ga adugai di akoi fish curry blessing powder kano di ising je liter kya ngasi borai liter se akoi kian se 20 liter gi ne aba 20 liter tawna jum ama da liter kun chang da thi na bai khana jab punna kya na ai borai ising se liter 3560 kha ma khoi ngasi gi di ising na khara he na porai masi ju jamna phai kai ne di ising ya war pase mafam mafam da jam kan le na di food item gi mathang relief se porpagi amsun hoji hoji sin liba thorang to libra mathang food item sigi di yaw dre oza khoi kano maru oina ising gi awaba se leibani na ko aduna ising se oina pore adugai di ising ga kona na khoi sabon ga adugai di bleaching powder ga mathang da lakada ba leibra food item go pura ga mathang da di waljur makta di lakpagi planning di leite atai atopa mafam da chat ki aina di khalge thank you